Tauno. Ia, whaftai lau whionga le taitai, lau whionga le palimia mo le amano o tuina mai alu filufi. Ia, e tala ile, tali o tato malo le aso. Ua tau to ipanga, tia o tau tianga i nai salafai. Awa ua tau fai puea le matila ma le o wheloa. Ili soi fua manuia o tau a whionga malu. O lupe na whaia mai fui fui. Awa upu fai o le tato malo. O pa ia mama malu, o le ale o ia ise upo lufi. Sa mo o mon tofi, ma pae ulu whanua. O pa ia lava lea i tama mainga, ainga matama. Le usonga tu mua mapule, i tu au mala taua ainga le taima le vao fonti. Sa mo o poto. Ai mo mua no fatu lou, ili mautofono sa moa. Le malaya le fautu ngā tani o Samoa i mulinu nei. E lufi ai le tomau ainga, ma whai ai upu o se tatu atunu. O te whatu lau atu foi, e tapua inga lau o fionga, e tamau le atunu o lau o fionga le au malo malo masiofu. Whapea foi la fionga suifono, suitofia ma o tō whatua. Whatu lau foi la fionga le whamsino sili. Ma le ofisa o whamasinonga. O te whatu fo i lau o fionga, i le whonga whetalai, e a le fio o lau o fionga le sui whonga whetalai, ma le mamalu o le ofisa. Whatu atu fo i lau o fionga, i le taitai o le malo, lau o fionga le palimia. Lau o fionga le sui palimia, le paia o ministar kabineta, ma le mamalu o ministar langolango. Whatulo watu fo i lau o fionga, e taitai o le tuangai. Whapea le sui taitai o le tuangai, man mamalo le naitu o le vaenga whaupwhai. O te whatulo watu fo i lau o fionga, i le sau whapito, ma sui mamalu tuto tasi o le maota. Le e whawai loro fo i le tapua inga o fisa silo mtanga luenga, malo, a mai se sa mo o poto mwhafonga mai le nei tu lau le aso. Ia, tapua ingo si o uto malo ano amatasi, e mana tua pea lo o tau nofo talo mai me tapua i mai. Mo le nei usu ngā fono i le lua vai aso. Mai lava i nai o nu o fale vao, fale wha, lalo maunga, fale apuna, manunu, mo lufi. Ia, o le ale o se tala i tau paia ma tau malo na e tausi, le a fo i te tausi whapepele iai. Lau o fionga le whonga whetalai, o le maota, mal maota malu. E mua, ona o tui na atu is whamtalanga tu sai mga luenga, e fito i tonu ma matanga luenga o tinama ta maitai, o nuu maanga fisotai. O le whiau au tu e fia mori atu, o ainga e nofo whialfani mwhausi ai, ia nuu manuia. O nuu e whitausi ai, malo lofa ona tangata, e whausi ai le afio anga malos. Ma afio anga e mautu ma le leo na whaavae, e whausi ai se Samoa manuia. Mausali, ma ngafa tau li maina lona ta mau ainga. O ngaruenga o mta ngaruenga, e tau lai tonu i tangata o Samoa. O le wha mauti noa ina lea, e mau ai e wha nau lea matanga sili o leo langa. E langarongo ina ai a ainga, e wha marosi ai tupulanga talavou, sanga le mumo tamaitai. E langalango ina mao fia ai tangata e ei a fianga tu mau o le soifua, ma ia whataua ina tangata matutua. Mao le au tu tonu leo le ngaluenga le mtangaluenga, o le langalango sua i tangata Samoa i vaenga o leo langa ma le soifuanga. Mo le silifia o tau a fionga malu, o nisi neo la sanga ta ua na usia il tau sanga faltupe, o le afa mai anei, luafe lua lima, luafe lua ono. Ilo sfulu lima, masina o tuanai, sa wha ua i lava ele malo na wha malosia ati nai, o anga fsota i o Samoa, e ala inisio po kalame, e au fi ai, tasi, le whala wilo ina, o tai ala o le atunu, mo le ati na e ina o whanau laiti. Ina ia maua e tamaiti le amatanga le leo soifuanga. Lea ua whapeo na ati na e ai, le por kalame, o le tau wa pin benefit. Mo le manuia o whanau la iti, mo la tau ainga.
Lau fionga le fonga vetalai, ma le mamalo le maota, e amana ia le malo le tāua, o le tausanga mua o le olanga, ma le soifuanga, malolo inga. Awa onga, ma le manuia o le tangata, i le tausanga ua mawai. Ua whaua uina fo i le whatino ina o le Early Childhood Development Framework. Ma ua au ina nei le silia ma se lau sui o nuu ma sui tamaitai. E avea ma parasocial workers, ngole langolongo ina o whanau, ma ainga vai ratu tama ainga. E ala mai lea i le ngaruenga, whai paanga ma le UNICEF. O le avea o le whamua mua i whanau laiti, o se tasi leo ati ina e sili o na tāua, mo le lumana i o Samoa. Ma e tū maupea, le whamua mua o le malo pupuinga o le whanau, o le manatu au tū lava lea o le malo. Te tau i tamaiti umba, ona, saunga le mu, pui, malangulango inga. Lua, whalau ilo ina o le whatino ina o ta iala pola pui. Mo le puipuinga, ma le taufia o sauanga i tutonu a inga, ma sauanga whaasanga i tina, tamaitai i mwhanau. Lea ua mae o na o ina aere siria ma le 5 se lau tangata, e a onga mo whaalia i suinga le lei e pei o le whaititia o le tua ia o e ua afia, whaititia o le taiala o sauanga, whaatele ina le mamlama i sosoani mo e ua afia, ma whaatele ina le iloa au wala e whaasino atu, ai mo sosoani. O le polo pui, e na o se po kalame mo se taimi nei. Ai o se vaenga mamao le mauti noa i le sanga le mu a inga le lumana. Tolu, o tupulanga talavou, o lo avea pea ma autu o le lumana i o Samoa. Ma o lea whaatu ina, ai le komiti o le whawhautua o tupulanga talavou o Samoa. E au ai e o lātou whatinonga, o whai unga o wā o lātou sao, mo le manuia o le atunu. O lo whaua ina foi le po kalame whalau iloa, o le Say No campaign, leo wasilia ma le afe tupulanga, sa au ai mo le sili atu o le luas furu afe, tangata sa whapea na whasoa mai manatu, o whatoa whala inga i lunga rupena ta whailangi, i le mta upu. O le vainga le malo, o le tupulanga talvou, e rena o se vainga o le atunu, e na o na ave i ai o sosoani. Ai o la tō o ni taitai, pa anga mai sosoani i le lumana i o Samoa. Fa, o lo tu mau foi, le tautinonga le malo, e au fia tangata i le ati na e o Samoa. Ma e au fia ai, matangata e ai a fianga tu mau o le soifua. O fa maunia i fufuanga o ngaluenga fatino, a le atunu matangata e ai a fianga tu mau o le soifua. E a vea foi le nea vanoa, o te fia e toi whailoa tuai ma wha mauina, i le mauta nei. Le au si ai o le tūlanga i longa, le tala fasolo pito, e tu sai ma le langolongo ina ma le manuia o le malo, le whiwhiringa ai leo le tamaitai Samoa, le awhionga ia matawha, whaatino masunu tumapu. I le komiti o le malo au whatas, e ia te tau o tangata e ai a whianga tu mau o le soifua. O le uruai taimi ua vea aise Samoa ma se tasi o sui e le komiti, ma whai loa ta aua foi, o le tautinonga Samoa i le awhia ai o tangata i ai a whianga tu mau le soifua, i so se vaenga, a mai se ai teita inga ma whatinonga o whai unga whai o le atunu. 5. O nisi neo suinga o se leni sosoani o uma o no whatinoinga. O le sitia leo benefiti o tangata i ai a whianga tu mau le soifua, mai se lautala i le tolu se lautala. Sitia le pensione o tangata matua mai le lua se lautala i le tolu se lautala. Sitia tongi o pule nuu masuita mai tae o nuu, mai le tolu se lautala i le wha se lautala. Sitia le se leni fisosoani mo le fausi eina o maota malawa, mo a inga, vai o latu ta mau ainga. A latu i le whainga paanga ma le etra, mai le 5 se lau afe, i le tasi miliona tala. Maua sitia ai le au whainga o maota malawa, e fausi eina i le nepo o kalami. O le mtafa i oe le mtanga luenga, o le savavali whaatasi matangata taitas. A inga, o nuu, ma whainga malanga o le olanga. E sosoani ai le fausi eina o Samoa manuia. Saunga le mu, masili atu o na au fia ai tangata umu. Ai se a e tā wai le ainga.
O le ainga o le whaavaile o Samoa. O no foanga ia e tausi ai ma whawhailele ai whanau. Au ina ai tupulanga whataua, ma whausi ai, ma whamalosi ai i a whioanga. O le mafuanga lea, ua fuafua ai le malo e suia le ngol matangalwenga. Il matangalwenga o ainga maanga whasotai. Ministry of Family and Social Affairs. O le nesuinga e whailo ai le toe whamauina o le tāua i ainga i atina e o Samoa. Pei tai elena o le matangalwenga e nafa ma mtai whaioi e manau mi ai le ngalue whatas. A matangalwenga le malo, tai tai onu o e kalesia, a fionga, vaenga tu maoti ma vaenga uma o le atunu e au fiai tupulanga matangata e ei a fianga tu mau o le soifua. Whainga paanga o atinae, ai mai sei lava a inga uma. O le atinae lau tele o Samoa, o le matawhaioi o tangata uma. Lau fionga le funga fetalai, whapea le mauta manu. E tu sai ma le tala whatatau le tupe, ua folasia le mauta nei. E ei vaenga le lumana i te tonu o le isis fulua masina, o le tausanga whale tupe, luafe luono, luafe miro fitu. O nisi neo vaenga o le whapea on whatino ai ele matanga luenga. Whatino ino le benefiti mo le soifua manuia o tamaiti, tawa pin benefit. O se Paul Kalame au tu ilalo o le tatou Early Childhood Development ECD Framework. Ele nata o se fsosoani tau tupe. Ai o le au nanga, e lango atu ato ai le au fi ai foi. O le mata i tu o le soifua maloroina, maratina e ina o le whanau. Lango, bo matua mainga. Ona o lea a whamalosia ai le whatino ina o le pepa whanau, al tamai titi il taimi ua soifua mai ai, i le tasi le lua vai aso le matua. Ina ia nga va ai le lua i lua se lau tala, ona whapea lea ona tai se lau tala, il masina tai tasi se ia pa ia le tolsful lima masina, o le matua o le tamai titi. Ai ai foi ona ia inga, pe ona whatino ina ni siaki, mo mia e whai ai tui pui, ma whatu ulanga e le whanau. E tā ua le ngalue whatasi e tūtino uma o le malo, ai maise le nei matangalwenga, ma le matangalwenga o soifua maloloina. E mata i tū ina ma whamalosia le whainga o nei tui pui, a le whanau. Whatino ina foi o siake whanau, la iti, e fōmai, e awhi ai ma le fua ina o le mamafo le pepe, e ngā lulue malangolango su ai, fono whawae, pokalami nei o matangalwenga o soifua maloloina. O le ne benefiti e whamoe a mata whatino e a te se malua wheluono, Januari i le lua whelua fitu. Ona e mo mia le whangai o mo se system tala whengai, whatino ai le tuftufaina o se leni, ma whainga whawai e ala atu le nupi whaha. E ma whai foi ona tuina atu benefiti nei mo pepe fou uma, o le a whananau mai ai ulai, lua wheluono. I lunga o ai ainga e pei ona whailo atu. Mo sosoani mo le fausiaina o maota malawa o ainga, e vai o lātou tamau ainga. O le asi itia i le 2 miliona tāla. Ma o le manatu le mtangalwenga, ma le komiti fitu o tonu ai le Paul Kalame. O le awhalelei ati le eitu ainga fausanga o maota, ma lawa ina ia lango ina, le saunga le muma le lei atu o toa maota, mo ainga o le anga vaa i le nei whamonianga. Ua whapea foi o na whamausali, ma whamautu soani tau tupe, grants. E tu ina atu i NGOs, ona o le telefoi o le lātou sao e ati nai. Ma le tautua ina o tangata lau tele o le atunu, e tu saai ma o lātou o nanga SS. Wha, o le awha o pel po Kalame o le ati nai o whanau la iti, whamalosia ai po Kalame mo tupulanga talavou. 5. O le awha atino ina le National Disability Action Plan, au fia ai le taulai i le awa notu tusa, mo awa onga mangaruenga ai maise, le whala ute le ina le awai atu taita inga ma whai unga whai o le atunu. O le ono, mo le manatu au tū lava, i e whamalosia le ngā lue whatasi o mta ngaruenga, nu e kalesia, paanga uma i le atina e ina o whanau ma tupulanga talavou. Ono o atu lea o sau whamatalanga i tātou poloketi ati nai o i tūmalo. District Development Project.
la o fionga fong fetalai mal mauta malu e o mai time nei e ono su valu miliona lima se lau vals fuluafe ua mai a ona whaamatu atu I tu malo mo le whaatino ino poloketi ma o fufuanga atinae ua whaamaunia o le pāleni o tupe luas futonu miliona lua se lau luas fuluafe ua whaamaunia le komiti e whafoe o atinae o tu malo steering committee ma le kapeneta mo le wha o popoina ai o se taimi e whaonga ai le special purpose account se ia o ia te sema le lua wheluonu. O le nei whapoponga, o le ama wai le avanoa I tu malo, e whao mai o la tonga luenga, ma uwha maunia, ma whao ngata tau wai se eleni, o lo tutoi. Ma wha mai ai li poti tau tupe, ma pepa wha maunia, ma le whao ngā ino se eleni. Vai ngā utu ati nae, o tau nuu ma ua usia. O tupe o DDP, ua langolango ina ile tele o vaenga tā ua ati nae. Ua whaamaunia I fuafuanga, whaltausanga I tumano. Le au fiai le vaenga tā ua nei. O Paul Kalame sosoani mo aonga, Back to School Support Program. O lea ua tuina atu ili se lauli masifuta alai tangata anu umo Samoa. Ngole sosoani o whanau aonga, maainga, e mana mia tā ua aonga. Mole sila fia le mauta, tatou mauta fono, o le whainu mera la tamai o le nepo Kalame se lau lima sfutala, ua se lau iwa sfutfa afe, lua se lau on su fitu, lau whainga o tangata anu, ua o iai le whasoa, ma e tusa lea ma le lus fulu, iwa miliona, iwa se lau iwa sfulu afe, valu se lau lima sfutala, e se eleni, ua tuftufa ina atu. Ma o te talitonu e tusa lea ma le iwa sfulu lima pasene, o tangata anu, o le atunu. Lea ua maea o na latu tala latu seleni. E watu ai foi, ma se tua lalo I o latu uma, ele I o atu I latu seleni. E whailoa vave, e tala ino au tau seleni, e o tau whonu whawai. A le wha ina, le Polo Kalame I laso tolus fulo ioni lua wheluonu. Ua ei foi nisio poloketi ua uma, o no so lau pule mwhamaunia mai le komiti, o whonu whawai taitasi e pāsia, e komiti whafo steering committee, e awhiai, tasi, sosoani mo a onga skolsipi. E silia mariva sfupaseni, o tu malo wala tutu inatu sosoani mo tongi o pili a onga, skolsipi mo a onga maululunga. E universite, tivet, o kolisio e kalesia, o pe o piula, maalua, mamomoa, ia manisi. O le nei sosoani, ua vema sosoani ta ua mo a inga mfanau, o lo fea ngai malu tau tupe. Ua whaalia e nisi o whanau, ua whau mai a onga maulunga le tau o le nef sosoani. I le whaiti tia ai lea o le le mawhai, o na tongi inga pili maf sosoani le tu mau, pea I lato whanau I awa onga. Lua, o le ati na e o whale a onga ma aseto a onga. Ua tele ni tupe, ua whanga inga e tu malo, mo le whale lei o no whanga. Mo awa onga e au fiai, fausi aina o le toe whale leia o potu a onga, whale leia o maota, ma whale tele o a onga pe o le ho, fausi aina o whale taele, o whale ui se I tulou, fausi aina o whale ai o a onga canteen, fausi aina o le whale tusi ma potu computer, sapala ina o lau manofoa, ma isi lava mea e a ngamo a ona le whanau. O nei ngaluenga, ua sosoani le whale lea o le sisi o manga o a onga, ma le soifua manuia o whanau a onga. Tolu, o ati ngai te tele ese o tumalo. Ua langolango inga o tupe o TDP, ngaluenga e au fiai, a wala ngā lue tutono nuu, vai mapuna vai, whale komiti o nuu mai tumalo, teu ina o wala ma ai, ma isi ati nae, ua wha mua e tumalo. Wha, ua mo whatoanga ma whainga whaiva. Ua wha pea o na ave fo I le wha mua le tumalo, o tupe, mo masini, ma mea whainga luenga mo whatoanga. A seta tau whainga whaiva, e au fi ai wa a whangota alia maisi. Ati nae o whatoanga, la fumanu, ma luenga, o le whamalosia ai o awa noa o tamau ainga.
o te vai rupeina ile o lo saunoa minista o tinam te maitai a tina o nuu maanga sotai. Ia tu la mea lau whionga ni minista mo le whao wino o lau saunoa. Ia whaftai tele lau whionga le whonga whitalai. Mo tu maino la wanoa tu e whao au tuaisi na whatau waa ma vai vai. Nei aso. Ia whangata maile. Tanoanga o lo whailo atu peari a nisi o tai ala o umono wha mausalima wha mautu. Whaatino e tonu o le vaenga le o le District Development Program. O le whatoanga mo whainga whaiva. O whapeo na ave foi le whaamua i tu malo o tupe. Mo masini, o mea whainga ruenga mo whatoanga. A seta tau whaiwhaiva e au whiaiva a whangota o aria. A tina e o whatoanga o lafumanu. Ngā ruenga e whaamalosia ai a wanoa tau tamau ainga. O nei se leni ua sosoani. I saunga le mua tau mafa, maua ai tupe maua. O whaamalosia ai, le ngafa tau lima ina o ainga. Lima, o tina o mea tau lima, ma tina e lautele. Ua lango ina foi, e whaamalosia o ngā ruenga, whaafale langa. Por kalame o komiti o tina, a tina e o mea tau lima, ma isi ngā ruenga tau tamau ainga o le nuu. Ondo, o ati ina o pisinisi laiti. O so soani tupe al TTP i pisinisi laiti. E ara li whale leo ngā luenga, wha pisinisi laiti tutono a whioanga o tu malo. Wha tupuino a wanoa wha ngā luenga mo tupe maua. Ma wha marosia o le whatamau a inga tutono nu. Fitu, lango mo tangata e iai mana o ngā whapitoa. Chetsi. O sosoani foi TDP i leo whaina, au fia ai o tangata i ai a fianga tu mau le soifua. E ala i le tuina atu ono fua whaatawa le vale, mo isi mea whangaruenga sosoani. Lango i mana onga whapitoa, mo po kalame, whamarosia ai le auai o tangata uma, mo anga wa atusa. Walu, o anga nuu tālonga ma tangata ta whamoi whafu. Ua lango ina foi e tu malo, le whaso ina o tu manga, Masiva fa Samoa, awai por kalame o tuto tasio Samoa, fale leia o malae, mea tau tālonga maasani o tu malo, ati na e tau turisi, ma pisinisi tutono nu. Iva, malosi anga fafowina, mo sauninga mo fa lavelave fafose. O whaonga ina foi inisio tu malo tupe, mo di la, solar lights, fale sulfai mo malutanga mo nuu, Mati nae, e sosoani tape na inga mo whalavelave, whale natura. Se fulu, o isi i o tiute, ma ngā luenga langolango o whonu whawai ma mtanga luenga le malo. Ngā lue whatasi ai le pūlenga, whilaua inga i le whanua o le LTA. Olo o ngā lue whatasi, le whonu whawai o nei tu malo ma le LTA, mo le whamma ino ta whaala o awala. E mana o mia ai e tu malo, le maua se laisene pisinisi mai mtanga luenga o tupe maua. Whatu ulanga a seta mana o mia, mo le whatino ino o ngā luenga. Lua, o le por kalame o mo ngā luenga whawai taimi, lip. O le neso soano i tu malo, e ala atu, i le whono whawai. Restala ino ala atou, e fia awai. Whasala lauina o whamtalanga, mga lue whatasi ma le MCO. O lo tu ina atu foi e le MCO o onga, ma le whamalosio o to mai, mo tu malo ma le au whainga luenga. Tolu, o le One Comment Grants, OGG. O lo o lango ina fo e fono whawai, le whatino ina o le OGG, e ala, ili ngā lue whatasi ma onga, whailoa mana onga a onga, ma tā pena nisi ta iala le lei mo le whasoa ina le lei o seleni, whamauti noa ina, le whaonga ina le lei o sosoani, ua whamaunia. E tu sa ai mana mata upu sala nga mai se tasi o sui ma malu al maota e fa pea ua ai aina e le mata nga luenga e polo kecho tu malo te tas e au pea ona fa manino i lalo ta yala mati na e tu malo e i lava polo keti e mana o mia ona fa malosia el komiti lona fa tino ina ona o se va ai tau lai e manu i aila tunu watoa mai tau wina e pei o le manatu sa fa tu ina mai ile se lauli mas furu lea o fasa fua atu mo tangata uma
Ma e fōringa mai atangia mai ai, ele ilangolango ina, inisi o sui, mamanu, le tuina atu ne se ele ne fsosani tua i le atunu. Ile polenga e whaleo ina mai o se tasi o sui, malu e whaatau i le vavaia le leilea, o tai ala malu puipuia o se ele ni o le malo. Ia, malia whenola o fionga le minsta o lo iai whau la vea ma le sui o whale aluko. Langa sa o iai saunoanga le sui. Saunola o fionga le sui ma. Te helo fionga whong patalai ma lewa noa. Aftai te ro fionga le minsta. Pena e ta ua lau saunoanga o fia watu i fo i se manatua nei sui. Moni a au sa o ta ua le mawhaanga na o whaiele tala whapea ua tele na aia ina ele authority ia whaanga yo inga o ati na e tu ma lo. Nalai sa o na whaftai wa e maua mai ai asa o ina le sau noanga. Se whamtalanga na ele falling mai le ilangolango ina se lauli masfu a le langolango. Te le whaftai ele whinangalo le malo o le pito na laina a matu le la o tu o lalo. Onan whaapeo le se lauli masfulu back to school grant. E whaatupe mai el malo ilan tala o tupe tele. Ia e pewe toe a apa atu tupe ale fonu whaavai. A le tau ati nai. O le tau whaia ni lato plo keki project. E o mai e ni lato ia pe o whatise inga no wa tua. O le yeini ati nai fo ne income generating. Lona lua ilo se manato no e ta ua whaftai. Wa ni fo ila ni whaate ita inga. O ni prokalame o tu ina atu le authority. O lo o whaapea o la maua mai se income. Ona e nana e ta ua o yeini ni fuafuanga. Ai le ini e le ani prokalame o tino mal temine o loai. O yeini tupe o maua. O yeini ni ava no. E maua ini tupe o temine le o tuere whaalongo tua whaate ita inga. Le voina whai le whaalele ngā pepe. Na whaapea la a whaelo whaalele ngā pepe. Ia o yeini se o mai e whaatau. E le aini toi fo e tua nei tina malatou iene. Ia o isi no te upo te mana na oni i. Ia la sa au mana o iai. Ai o mea whapena. Tawan ona whaasau nia le authority ne po ni marketi po ni mea whapena. Whai on whaatau ia mea tō tino nei ma mea tau mwhainga nei tina ma tamaita. E re ngata fo i tina e fo i ma li mea tau pisinesi. Mana ia tu alalo mai o tau whapea mai e mana ia a whapea ni la sole alu whainga whaiva ia. Whai se marketi e mō mai ia. O whate ta inga nātu i nātu. A whamanmola ese ma fo whaula. Te te e se lauli masfulu. Whasa o ina tuai. La ngā whaaloalo lava lau whianga whangwhatai. Whaftai mo sui whau la vea ia ua. Ia malia whenua malawa le minstalo e fo ilisi whau la vea le sui o tu whanga tula mai lau whianga ile. Sa whapitu. Whaftai tere mo la wanoa ona e tau ainga la umta upu ma le sui o whare alupo. O le sili atu ma le whaaloalo e whaamala malama le whianga ile li minsta. Ta wotele le mta upu lea e o eila na fulu sanga. O le poloketi leo se rauni masifulu. Le ua samno le minsta. Poloketi e fatula ia tu le malo. I se fina ngalo. E fatulanga fasafua i le tulanga au mo le atunu. Pe le sa tatou mo li mawina. Ele natia o nisi o tu malu wadu mai le tu pele tau sanga fa tu pele fa nga solo nei i le fa so se lo limis fulu po le la fo ale nganga o lo fia mal mai le fanga fa baile o le au mai le malu o se por kalame e tulanga wa mai le fatinonga i lalo tu pe o fono fa baile pe o iai se fina ngalo o le malo le la tatu anga ia tu le talo le tupe fou po le ani baenga o le na faso e tu atu i tu malo po le ani pasene e ono faava noa mo mta ukula ia e ono fina ngalo le malo e fatino le tulanga wao ona pe fo ona mali el samno anga sui mai fale alupo
Le ngai me ia ta o fufuanga whaltautanga po o annual plans. A whapela o whatatia e whonu whawai, ala tō fufuanga moli tausanga. Ai whafua se ia le mamoli atu o se porkalame ala maru. Whea la e tati ai ia fufuanga ia. Le foi la e mana ia le forsanga i vaenga ese o le atina e le o fatino e tatou tu malo. Ai o le tulanga nai fia mala mai. Pe le tawana whaavanoa se paseni. O tupe ia batu i tua i tu malo. Ai ese fina ngā lo le malo mo sana por kalame awa. Ia na whao ngā ile o le paseni na pea, ai le whao ngā ina foi. Ia mwhai ana whaawau, ai mo fuafuanga ua whaatatitia. E tu malo, ai whaafua se ia le abatu se por kalame lau tele al malo. Le tu le fia malam mai, lau fiong. Ia, ua whaafonga lau whionga le li minsta, tu sal whaula vea whale alupo, ia whaapea fo le sui o roto whang. Ia whaawau saunanga lau whionga le minsta. Tai lau fionga mo le avanoa, le pea si o tali mua tu le fionga le sui o whale alupo. Mo le sila fia e lau fionga le sui man. E le ato se lau afe na anu le tau se lau lima sifuru le tau i tu mano. Ma te le e o le se le nina e sao ma e whaatino e nisi polo keti pe o na e ta ua. Nā lava la e sao le tau tu mano. Ona e le tau te le ntangata o lo ia i le tu mano. E whaingata la lau saunuanga e whaasao i whale ata ma vai maunga. Ona le tau te le ai a sui o le tatu atunu o lono fuai. O le sila fia o le afe i le o atu lau launga i le kapenganga o le fon whawai. E iai nisi o vaenga o lau ta pena i le toi mawaile o niso se leni. Ai reo le tai ala tuai le tatano tuai. O le iei tai ala fau o le la ta pena o le desi foi financial ia. Ma o nei tai ala e tau lavan ta pena le business plan le tumano. O na umai le tono le komiti. O i foi la le komiti. E vava ai e foi le sila le komiti le ave le kabineta. Poni sailing poni ni company poni business. E ala tau on fatino. Ma e te tau foi ona manuia ile tu malo. Ia ona o mai le tato i sa e pe ona e sauno. Ia mo le sila fia sa fatino la vai le tato fainga malo. Ia nisi foi benefiti na manuia ia tato tina. Wa le aso le sa fa o e ta ia feta la. Te lai o me fi fasa. Ia malia lau whionga le minsta lo to tu lai mai sui lo to whanga sa noi. Te rei lope o eseme o le maria ile minsta. E winga i le vanga, le vala lea sa o ulanga i natu. I por kalame whala koe te lea le malo e tu watu mo whono whawai. Wa e le mautinoa le nā mea. A reo fuafua ia le whaonga i no o tupe. O le la e sa no mai le i whatatia, po le a whatatia ia whenga whawai i le tala o le tupe fau le la a tātou pasia. Ai o se mea te tauna mautinoa. E leo se mea le whaanganga o le tupe e abatu i tua. Ua whai ei fuafuanga. Ai toi whaafua se ia le abatu o lesi por kalami. E te tauna whaatino i lalo tato whunu whawai. Na pauala na o le vala lea e fia mala mai. Mo le anga i ruma. Ma fuafuanga i tu malo. Ia malo whaftai. Ia malia whingola o whionga le minsta lo tu lai mai tai malo. Sosoni atu le tau pule le tali al minsta. Tau file leile saunoanga e au i le mtau pule o le ia ina le malo. O plans o mana whatatia e le whanawhawai le fo i e ui mai e le saunoanga le whionga sa whapito. E mawhai le upule government back off. E no popole le upule na e sa o leia. No o tai au front page mai vula observer government back off. Ya e tauan tatou whae tete le lei sisi lauto o le malo e ona le poloketi. Ai ai la se tangata e siri na malo silo na leo ti mai ma le leo wha manatu inu umawhioanga o le malo. O le mawhioanga na laina li liu tu low lava le upu lea urgency. Le malo e whaile mele o back to school. E ilo na mawhioanga te le lava. Ua tātou tūla lata i le teimi e whaai ua i le pāketi muri o le tātou miliona mua le no whainga le na umanei.
Tō ila ia te tasi te si male valu le te toi. Vai lo tato fufonga. Fa te mo mo tasi te si male lua inu uma fi anga. E fa ta tia le lima se lau mo tupu se fa pale ni uma me uma sa fai. O le vai la tato malo mar ka peneta. Wa uti le taimi. Mai le mafai o na tope lau ai tu malo. Le fa nga ina le tasi te si male lua le eto toru fa masina le toi. Ma fa fa lo ka peneta o le a se fainga po se poloketi e vave ai ona whaamatu le tupele itua. Ia sauro la tari mal fautuanga le ana mai. Tātou whaia se wheso soani moa onga whanau. O e manui ai, tamaititi a onga, mātua, tangata uma, o loo whaile sao. Toi whaia tamaiti lao. Ma o ina le mafuanga na laina whailoa le urgency project lea, back to school. Ina ia laungata sia uma, tangata uma, e a nga i whaafai tamaiti mo le toi fwoi lao. O le mele sao no ele fionga le sa whaapito i tūlanga o whainga whaavai sao. A leu sao no atu le minista, tātou whainga whaavai na tātou amata mai ai. O lo lima teita inei fufuanga aluaru mamao o le tātou ama whono whaavai teitasi le tātou watunu. Ai awa ai lo le malo in tūlanga i te tauna sui sui. Sui mo mele lei, ana o atu la le taimi nei lei whaamatu, o le tātou back to school. Hape nei o le tutu lou lava, o le sao whair tupe lei. A le la pasi le vai aso nei le si 2 miliona i tono le paketi ai, nuu mai tu malo. Ma fu angala nana la ilona li liur to fa. Fai le awala fa matu vave ele tupe le ia launga tasia le tunu. Ai fa vanga le amatanga fo o le me sa o la vai. Wa tuai le tato fata vili ono le tulanga. O le fatu atau fata itai, nuu mafio angal tato poloketi. O le build up le capacity ma le awala ma le tō mai, i o tātou tamata. Whata i tai o mai mena i tātou whaiatua. O la le me whai le annual plan. O la le whasoa ba aitanga te whainga luenga. O la le me tā whai o i whai, tātou langa poloketi, le mea, ma le mea, ma le mea, ma le mea. E ko la te mai tau atu le saunoanga ai au. O le li lifa le tūlanga mō tupe maua, i oe. O le whakture nā o le tātou plan fōre la whai atu. E te tauna i se vai ngā tupe o le tātou 2 miliona lea. E tātia e mo commercial project. Me la leo toi whata valo le tupe, ia toi maua le tupe. Ma lea e sao no atu ai le minsta. Hei taunu mai whainga whawai whauna le tātou malo. E na si sira lo laia, e le alu umare 2 miliona i te tonu le whatula ngana. Ua na o polo keti lava le tau te vai menen whaalu le tātou miliona. E te tauna vai le malo, ile me toi maua mai ei tupe le tu malo, ile si whainga whau. Ma le wala le nau mana o pe wha mamalama. Al tūlanga lava i le whatatianga o whainga wha vai le tu malo, ia whai. A le foi la whatatia atu le malo, isi whainga wha vai. E sila ai tu malo. O ila e mawai tupe maua. E re whapeana na tātou o e whau isi mea e le tūlau lava. Overall, country as a whole, e manuia. O nei flow la tinga eno atina umanei. E tātou olo e mea tau commercial project. O ila nā le ien mea, e ei pisinisi e le tu malo e taun whai. Whare piriki i whale o loa po au manisi mea e atina e ai whare sui o au maisi mea. E se i tātia le tu lango leo o mai e le. Whainga wha vai fau lau sau no e minsta. E ana mana malama lo la i o isi tu langa mo ngā solonga i rumole. Tātou ngā luenga. Pēl tu e sosoni atu le mal whalol. Malo whaftai lau whionga te ten malo, msalo leo e tali le... Whionga whongapitalai. Ia. Se on sai mai lau whionga i le minsta o tinamta mai tai. Se tu atu lava noa minsta o tupe. Tu la mai lau whionga le minsta o tupe? Whaftai mo lewa noa. Le e pia sosoani ai mata upo e silingia. Le tūlanga lava ia le maainga i tātou whatinonga o tātou tupe, ma le managing o tātou tupe. Tātou taranoa tātou paketi. Iwa su tasi te si malbala miliona. Le anga approved kako paketi talwai. Mol wha mo i mol tātou wati na enei. Mai ai fol tau sanga wha tupe. Te le tupe o toi. E le se maainga le lei. Le te leo le tupe. O le ale ata nai moli atu. E le o mana o mia. E peo ina le wha abai ai ia pa maite ia al malo. Po le ale a wala e babe ai. O na wha matu o atu le tupe. Matu e ta amilo le tupe lea. I to tonu lava ia o tato watu nu e tusa i o fufuanga.
E pe o mafuanga ia wa utula ia tuai lawa fionga le fonga petalai. E whapula mafsosoani foi. Ile mata upolo whatanoa ina mal whaaloalo. Malo whaftai lo whionga le teitai malo le fau saunua lo whionga le minsta tupe ia manino umale vaenga. Ia tula mai lo whionga le minsta whawau saunuanga. Ia, whaftai mo le whawino le. Tala whamalulu atu le sa whapitu. Ia o leo tele i o tui lau whionga ia a leo o mwe to e tali mai. Ia a leo o man tali mai le teitai il malo ia marsui teitai. I lau whionga, mal whaaloalo. Ele po lenga sa fale o ina mai se tasi o sui mamalu. E fata tau i le vawa aia le lei o taiala. Ma le malu pupui o se leni o malo. O lo tu ina mai ati na e o tu malo. E fefa i lo atu ai mal manino e whapea. O li poti lo fanga ina ai se leni o tu malo. Po o fono whaavaita i tasi. E tu ina mai il mtanga lwenga mola la tosu suena. A ele tu ina atu il committee whafoi steering committee. Le au fi ai le fitu o minista ono sui mai le atunu ma le ova mai le se fulu o fisa sili o mtanga wenga lo a fi ai poloketi fatino o i tu malo taitas ama e ono ilo le komiti fa foi ona ave le o le poti le mtanga wenga tupe mo le ilo ina po famali e ina ba onga tasi mai ainga i lalo o tu la fono po lenga tau tupe le malo o Public Finance Management Act. O le nei whainga e au fi ai ma le siati o le ofisa su e tusili ale malo. Fato apa si ai lea o le lipoti, ma mawhai e o na whamatu atu roa nisi o se leni, mo fonu whaavai taitasi. E lea lai tu, o ti talitonu, o lo o mausali, ma mautu tai ala, o lo o whangai o iai poloketi, o lo o atangi ai foi, le pūlenga le lei good governance, ma ele o alo lava le komiti, ile ata le la au, ile whaatino ino ala tu tiute. Mo le sila fia la o le mauta mamalu, e tu sa ai mata iala o ati ina e o tu malo, o lea ua iai vaenga o se leni, ua whaanganga, ma le whaatino ina, ma le whaangai o ina o nisi o pisinisi, e whaafainga ruenga, ai se leni o whonu whaavai. A walto e mawai o nisi, ala ngā tupe whaupopo mo i tu malo taitasi, ile anga i luma. Ile a mata ai o le masino i ulai lua afe lua ono, e tu sa ai ma le pasi e ina o le tu la fono ati ina e o tu malo, o le afa pe foi on se mai le por kalami male mata i tu o ati na e o tu malo male mtanga lwenga pulengo ati na e o tu malo District Development Authority ile polenga tu ina mai foi fa pe le telo ngalwenga wa tawa veina e fono fa vai o le taimi nei o lo fatino lava a onga au fa ngalwenga fono fa vai ma komiti manisi o mtanga lwenga malo la tau nga lu fa tasi ai o se tasi fo ele o vaenga o lo tau la ia ile o nanga o le pulenga ati na o tu malo o tu ina tu le o onga fai pe mo fono fa vai la o fionga fo fetalai mal malo mauta fai lo atu o lo fanga solo le pe e tapinanga mo ne swinga ma o mai fo e on fatu langa le fanga nga mal pulenga o swinga atu le pulenga ati na o tu malo o le isi le la sanga taua lea ua whaamalosia ai le pulenga o tu malo. Tali atu i le whaangaina, ma le puleina le lei o se leni, a le malo. Ma le whaawawina o le langolango i tu malo, mo le ausia ino ati nae, mo tangata lau tele, ma ati nae, nga whatau li maina. Lau fionga le fonga whetalai, fia ui atu is whamatalanga le au nanga le ofisa o foi numero whamawina. Ile la tōmata whaioi, e tau wala le saunio li poti SS, whaailoilo, statistical educator. Ele ngafa il tamau ainga, ai mai se foi, le soifua lau tele, o tapena ina, mal whalau ilo ina o masina. Tuata, ai mai se foi, le tausanga teitas. O le upu moni lau o fionga le whongwhetalai, pe a lea se nom whai numera, mai lo ilonga tapena ma sauni lei. Ele mawhai lava ona ato atoa tapenanga le tala tupe. Ai maise o tai ala mawhainga whaavae o lima ta inai ati ina SS o le tamau ainga. Ta inane foi o le soifuanga lau tele o tangata wa ofi ai ma le tatou tai ala lona lua. Ma le manual, ma le manuia lau tele o le atunu Pathway for the Development of Samoa
ma taiala e vaenga maoti e se o le tamauainga, sector plans. O lo wingo o whamtalanga, gana le nafa kauli maina, le tapenaina o whamaumaunga e peo li poti o le tamauainga GDP, tupe o le malo, government finance statistics, i tuata ma tausanga taitasi, e fisuia inga o le tau o loa inflation rate, ma whailo ilo, le whaafitaua inga o loa. E au inga o tangata ta whao mai moa, mai fafo, ma nisi o li poti ma sina taitasi. E le ma whai lava o na sila fia le atunu, ai maise lava o le palemene ma malu, e fisuia inga o pasene o si itia. Pe whai titi ai foi, nisi o vaenga ta ua, uma e pe o ta pisa i nei le maota saunoanga o suri, ma malu o lau palemene. Ua le ngata i lea, au wha maunga e winga, le whai tau au whai o tangata tūlanga tau au aonga, so i fua malolo ina, a wanoa whawhainga ruenga, mativa ma le tangolima, ati na e o whatoanga, ati na e o pisinisi tu maoti, ma le ano anoa i o nisi lava whai loilo, e ma whai o na tū whatasia, ma whalau i loa, mo le sila fia ma le au whainga, ma le whaunga ina i le atunu. O le tele o whamaunga nei, o lo ua whaunga ina e whaavae, ma mata i tū ina ai nisi o taiala o ati na e o tū malo te tas. Ta pena ina, ma tū whatasia e ana whunu whaavae. La o fionga whonga whektalai, e ieli tal tonunga, o le saunia, ma le ta pena ina ato tua o nili poti, e le o le whamoe moe ina ia tua ia, ai le whafoe ina o le saa le atunu. A le whailo ilo, e whailo ai mea o tutupu, e lona tūlanga o titele. E whaavae e fole ta pena ina, ma le saunia le lei, o tai ala, ma whainga whaavae, mo le lumanai. Ma nafa tauli mai na ai, ni fofo o whawhita auli e ono ali ai mai, ma a fia ai le soifua manuia o tangata. Evidence-based decision and policy development. La o fionga le whangawhetalai ma le mamanu o le panemene, e fia whaleo foi, le anganga whawhitai i vaenga, vaenga uma. Ma i lava i lau whai pesinisi, whalapo le patonga tumaoti, whapea foi le matanga ruenga uma le malo, mo la tau sao taua, i tuina mai o nei whamaumaunga. Ua ngawhatauli mai na ai, le saunia ma le tapena ino ne li poti. E whapitoa le anganga whawhitai le mamalu le atunu, Samoae, mai lau whainga luenga tutofu le atua, ma tua tausi pūlenga o li ima whaipule, tina ma tamaitai se ia o lava i whanau, ono la tau sao taua, i tai ala i suenga, o whaatino ma savali ailo o tau maota malawa, mai le taimi. E foli tai tonunga la o fionga le whangwhetalai ma le maota mamalu, o au nanga lava e whauau. Ma te talo pea i mamalu le atunu, ina ia tali leia pea le angai atu le whainga luenga i o tau maota malawa. A sili ai ona ta ua tuina atu, tuina ani, o whamtalanga, whamaumonga o pito sili ona sao, ma ato o toa mo le whamoe sili ma mea lelei. Ta ua foi le sila fia e la ua fionga le whangwhetalai ma le sui mamalu le palemene, ai meise le whaafafonga o Samoa nisi o ati na e tā ua fuafua e whaatino le tausanga whaltupe lua afe lua ono, lua afe lua fitu. Ma o le asa valia e le atunu tusi na ingoa le lua afe lua ono. O le nei ati na e ua mae alo na vaenga mua, e pei ona savalia ai e le atunu i le masina o mati se ia pa ia me o le tausanga nei. Ua fuafua e whanga solo le vaenga longa, lua nga luenga autu, le a mata atu le masinga oktopa, se ia o tu le matanga se te mal tausanga nei lava. Pe foi ona sila fiela o fionga, sa fa leo mai foi se tasio manatu se tasio sui i le National ID. Mo le sila fia, o nipo kalame sa amatainga i luafe suma leona. Ma e o mai le lava le taimine, ele amatainga lava nisio fufuanga. A o le nei, ele o na malainga le sila fia, o le nei ati nae, ua mae a whamaunia, ma ua amata whanga solonga nei. E ei foi le whamoe moe savalia e le atunu le tau whaiu o le nei tau sanga whaltupe. Ma o le stala alo ia o le atunu. Ma o le whamoe moe, e whamae e le tūlanga i luafe lua fitu, i luafe lua valu. Le stala o whamau maunga tā ua soifua, whaua upea le ngaluenga o le stala ino o pepe whanau, tangata ua mani leu, whaipoiponga whapea ai, ma vai tama whaltula whonu. Ta iala mo atina e whainumera whamauina, o le whanga solo fo le nisi tapenanga, o le tai ala mo le atina e whainumera, mo le vai tausanga luafe lua ono luafe toltas. Whamawai ai lima taitai,
E whaavae ma lima taitaina ei mana onga o taiala mo le manuia o tangata Samoa i le luafe luono, luafe totasi. E pei ona whalau i loa aloa ia i nai vai aso watu nai atu. Lima, i lo longa le tulafono whai numero whamawina i luafe lima. O lo whanga solo foi tapinanga mo le toi lo lima o le tulafono au tua whai numero whamawina i luafe lima. Mo le una ia o nisi o vaenga tā ua e whalilei atiri ai le au aunanga. Ono whalau i loa nisi o suesuenga, ua fuafua whalau i loa nisi o suesuenga lata mai, sa whaatino le ofiso whai numero. E au fia ai le suesuenga o whatuanga luafelu. Luafelu o lima, suesuenga soifua maloloina, ma le suesuenga lau tele, luafelu o lima. Ile maasino au kuso o le nei tausanga. Lau fionga le fonga whektalai, e ano noai, nisi o ati nae ma whauau pea, ina ia whale lea ati lea le au aunanga i le atunu. E au fia ai le whaunga ino o tenkolosi, a maise le wawhianga iai ma o tātou paanga, mai whafo. Ua mau ai le whamtalanga, a ua si la fia fo i el pa ia ma le mamalo le palimene, ai maise o tātou atunu. E muli ai e titi le tāua. O fionga fon. Ia, maria finola o fionga le minsta, o lo iei whau la vea, mai whale atu tōru. After il a fait un moment no after il fait un il est minsta ça m'a fait le tapenanga et ça on a opéré le sili on a after il va en aller au fait nous mela fama wina le a si le fait le parlement mal malo yini le ta ou le sao o le mtanga le ngane ya tina ele tunu le ana lai on fait le lima sulta la ko le na ia moni na ia tato mos faingo mela sao o le la fa yo tato tangata e mesele melo national ID ai o le mela le fi fa sile lo fiong il tupele tu malo le sa esa no nei Public Finance Management Act ta huwa tele media ta huwa tele ai le po line tele fa fi ta u ye nei tupe tu fa nei le ngata le tofu ia o isi mea o tupi ele loa, ia o isi o peite i whalua, ona o le whatanga o le mele mantua le Public Finance Management Act. E whaasa na tala i tua ni tupu te tele na tufa whape i tua. Ia o le isi vaenga, o le mele tata noa i New Zealand inflation rate, le taha ua o whainu mela whamamawinga. O nai si la fia la o fionga o mtanga luenga, e le tala fia ngai le inflation rate le nei, ma le tau se fuanga e mo ISS la titi me e lua ai tu sai connect o le si le average o le si o le real o le me tong o le me la le si le fiunga o a tonu wa kutsi e con o basket le average mai tau tatu o loa mana tua a fai o ofu mangai mea ia kai fia ka masinga ka fa ka so ofu o isi mea o tau silfia o makua pa ure quality kele o loa be ka se furu ko ngasa mingi ss e lengi ss pi supo ss o mela ia o le ko so ilalo me le quality ka o me ala kwa al mo lunga ka o isi me lunga e ka o me ki kilo itangata no fa se inga le tangata ke fi so ani me ya tato o le fa pea e ka si po single inflation rate samo ai le reality o ka ka se fo mal fa la after Ia, o whaafongai lau whionga ni minsta tu sa i o whau la vea whalea te tonu. Ia se on saitasi ma lau whionga ni minsta le o fo e il whau la vea whalea ta lua. Se tu lai mai lau whionga. Ia, whaftai tu la vea lau whionga le whonga whtalai. Ia, desa tu la vea se i whamae a mai le saunoanga fo e whionga le minsta. Ia, pe ua mōla ua whanoi i le whaenga lea. Ona sa o tele whapea tu tele au polokeki whaatino nei se lau lima sifuru. Langolango ina, marifia le se lau lima sifuru. Paul mea sa au popole ai, o le handling o tupe nei. Mōri sila fia. Ina ua tala el mato i tu malo le tasi tesi ma le 5 miliona i tua. Cash. Sa iai ala upolenga teimi whiawhia i eise le ni nei. Sa iai la i o le anganga. Pele iai a sisi a wala e mwhai o na whaatino. Pe a whapea o te tele ni se le ni whapea e tau na tufa.
O le si mea lau fionga. A ye le taimi e te le ai whaapea ni tupe ua tala i tua cash. E ye le service fee a bank. E mawhai ei ona chai ia le tu maro. Te pia mātou, a whē lima se alau tupe at bank. Na maua i le hene. O le withdraw i ngau tupe nei. A le nganga le sa tau mawhai atu iei. Pere ia sisi au wala. E mawhai ei ona whaatino. Ia aua ne i mama. Aua fo ina i ese whane tonu. Ia ai meseri tu whaina o se leni nei. Ia malefisidi lau fionga. Po ua umatuna a Kuteus report. O tupe nei na maitua. Wa lai ona tua e maitua lesi vae ngā tupe. Ia ai lea o lo o whasoa tupe. Ia pe le nganga lea lau fionga mista. Whaftai mo le avano. Ia, whawhongbaua lau fionga minsta. Tu sal whaula vea whale atu toru. Ia mal whaula vea whale atu lua. Tu atu le wanoa tari foi tau lau fionga. Ia, whautai lau fionga te whangwhetalai. Au peo na whamanino ni sio tūlanga pel tu whaino le seleni. O le sa tā pena le matanga luenga se system. Ma o nei system. E le mawhaiona e tala whaalua ai. Se vanga nawe e kango e suilo i ngoa i whapalani i whasamoa. Ia ai mauara i taimi le siak te e leo whainga nuenga. Ma o nei system. O le system le sa whao ngā e tala i tua le tupe. E li whapea na manual tala inga. O le nei system a te tala mai whale a lupa e sautua e tala i lufi. E fiki i le system. E le whaina e tala wa umana e tala. So la asa le lei ale system sa tu whaina i le se leni. Ma e leo e fo se po lenga mitanga luenga. O nisi vaenga pe o me no uta ua nei sa o le ngoe fa sa mo tan fa palang ya o nala ele mo el system but el time ile men no check ai e la ufainga venga o na mo wai o le foi la o to fa yer ngal venga e to fa foi me se le nia ya mo si la fia foi o se le ni nei ave tu malo o no le ta ua fa pe e te tau ona ave e tu fa pe fa inga le fa ye ele statio la to se le ni o le tato fon fafa i sa NGO e le eise pitanga o whangaanga mai se leni e tonu o le watu sa o se leni ma NGO se loa tu ai lava i a lato 1.8 fai e o lato fufuanga paualea o le tapenanga le sa fai sa tapena mitanga luenga system ia ato toa le el whangaino le se leni o le inflation rate ia tal tono to vala o tu la fionga le pule o mai e ova male lua se lau kuts e fati no ele calculation le ma ele ma fai ona e sa no mai na le mo vai mo ona le tele o isi kuts and service o ia ki nga ingol ka ko u male ki ingol malo wa le ma fai nga me inflation rate fa pia and in reality on ka la ia ma fa la So fitalai to se ava. Ia, Maria Fenor fia la finanga lo le sei tu atu la manor tai tai malo o tu la mai le fio le Tauna ato oe fix mo le mata le vai. Le mata le vai o tatu ID. National ID. A sa o le national ID. Sa o matunga lunga e to sa no mai ai. O lo ta oto nei a o le ota ma le offiso pa mamonga ni tau whainga o tato national ID. O ma voina ami wha rua wha toru le ota tope man melea. Tope man melea lango i e wha vai iei le atinga engo le tunu. A le to te sau no mai nei. Sao. E le se uma manatu i e to te sau no mai ei. A te tauna sa o le leile tato national ID. Man mela leo le tato tala fa tau le fa monga sa o le tulu e o mai le so le lava tati fa pene e se fa monga fa nga palota e se mele i e se fetuna inga uma mare tarito nunga le ala na fa nga i le malo le lisi fa nga palota fa paulo lisi tau tala ta mai ata na laina ma fu na fa nga mele le sui mo mal on sai mai e fa mautu mo lua fe lu furvat le usa no mai le ota e o tu ina o mautu le lei le tato system e mo wa umaya accuracy o me to te atunga lu mai sa o le
ele se ai ona o minsta e se le na mata fa yo ya le la ngai mersi ingo ta wo lo sa tisi fu fu le la o mal tiute mari le so mo mal kuku mai ko kongu le miska la ka kari la makanga le ai se yo aku ile ka wo lo le il kulango ka ko price control port e ma o lo yo kiuke o ka nga ve se kiuke mama malai ai awal fa purusa la mai langa le ka fa mama me o mele sa no mai ai le fionga su fa la tasao langa taunta to fa etete ile handling o tupe te tele nei ia leu tato fa te se lauri masfut o me momo sa no mai foi ni si sui mane pa to ya lo ya backpack mele to pa wal pack le to kol pack hand ia ai on sa o le fa solo tu level fa mo ina ia ala tato fa te la tato fa te tato fa te tato lima suta la mentu feo ia la la nganga no wai o mele sole tu fesiria le to la la nganga lima suta lan tu na ia se ngal mele tato fa tu langa tu nei ele la titir mela amol mtanga ngo fa momonga awa vol tato national ID le e mo wai la palota could be help you on your travel or le fale mai it's a national ID mela le sui mal on sai mai avela banor sui mal sai tau fa mam lama mai ana fa la o na mtanga ai nei te o fele terna fiul min sta ta o wi it ya malo faftai ya la ya e flat tol sa no ngale fionga pa le mia as pulsala la le o le fionga mi sta o la mta fa yo ile ila mta ngal fa mamunga ila tu le fa yo le mele am calculate le facial le ngaf sil ele o si tulang ai no fionga mi sta ya ta che ya ale mele o le lima suta la le na o te ofo pa fa yo sa nganga le anga le fa lima suka la le ele mo e ta tu le fa no mela le la tala il te mi te le o ma amata ilon fa fo mai mele o le national ID ele se me fo mele o le vanta pena mai ma fa la te mi rico ma le puli ia se tu la no te ta en malo ia amai tu le upu pursa la te fa fo mi pursa la ai fa ma bien fa ya wa Lo fionga fong fitrai. ia o le mai ta watu le tu lai mai le fionga ile sui o lo tu fanga e se tu lai mai pola se Ia, whaftai lava mo le avanua o le tulilo lava o le malmalama. O le aua i lunga lava o tupe nei e whaawala atu e tātou whono whawai. Le te maua atu le saunoanga le minista. I le whaasoa le nā lua i se lau limas fulu, whaatustusa i le limas fulu tā lau le National ID. O le saunoa mai a le minista, o le esenga o le whaasoa le nā, o le limas fulu tā lau na whai le vaenga le o whamaumaunga. Mai e na muli ta ia tu la whono o le whaonga ina o tupe whaasoa whapea. Ana tato wo mai lea i le se lau limas fulu. Wa sao no mai le minista o le esenga o le whaasoa ma le tufa o se lau limas fulu mo a onga ma le limas fulu tā la mo le National ID. Ona o le tupe lea se lau limas fulu o le tupe o tu ina atu i whono whaavai. A o whono whaavai o NGOs o tino e tua atu o le maro. O lona winga, atu loa, i le tupe lea i whaalapo tonga. O whono whaavai, po isi whaalapo tonga i lea, awe e le whaasoa. I ona pule leo lātou, i le whaasoa. Nā paua lea, lau a whionga le whonga whitalai. Ele i loto whono whaavai. E whaasoa le se lauri misfulu. O le fina ngalo, o le maro, e whao ngā tupe a whono whaavai, e tufai, e se lauri masfut. Nā pauala nā lau e whionga. O le pōlenga, le voe sauno mai e isi sui, po o muli ta ia whainga whaavai ma tūla whono, o le whao ngā ina o tupe ale maro.
Paule, boa le usau no mai. Le ona NGO ia fono fawai. Pule lato ai awala tuai. Il fufuanga le malo. Il est tufa o se laudi misfut. Man falar. Ia, o lea, la tuatu lava no te tai o malo, pe au te lor vaenga le sa sau no te tai o malo, le foto e sau no. Ia, tuatu lava no lo fionga le pamia. Aftai, o te lo o umana batu le whamanamanga i le aunga. Nā laina pasi er ka peneta, le tufa ina tu o tato back to school. O ai inga umalawa whaaltu la fono, no ia, e leise ai inga na whaamalosi na whai. Na fono le ka peneta, ina wafio mai minista mana na mtanga luenga mailtu alalo, o le mele tau na whai. O ai inga fo ia tu ngalu ia le sui whaapele i mali lia i ai fono whaavai. Na whai consultation. Ele i whaapele i whaisa whaateltel nong, whaatara na umalawa lima sutasi tu malo, o lalau tau si sira le mele da whai. Saule tali, talia. Ele ila se me whaapea ua tau, ele i mali lia, fono whaavai. In tau pulea, na whamanino, lau whionga whungwhenai, na mali lia. Ina ua tasi moe le fina ngalor kapeneta. Eta lia le fautuanga le minista. O le a whaile tatou grant lea. E so animal back to school. Lea na whai. Ai o manatu ina i manino langa lai whaafonga me lea tunu. Umal whaafonga me whainga a whono whaavai. E le aise me so o na whaia. Ele malo. Se ia bananga. Ua soal pule. Lea ua soal pule. O isi whai a whainga whaavai fau e tau sao noa tuen minista. Te loe o iela na sao noa. O whainga whaavai e pui ai le malo i ana tupe whaat. Finance Management Act. Lea la tātou tiutiro le temini nei. Ai sea, pōlenga la lea tupu mai. O matana o loi tu malo. Ua le tau sia whainga whaavai. Le sa watu. Le afta sui atu nei, lalo le Attorney General. E iai le avanoe le malo. E a apailo na lima i tupe. Ta office. Ona ea. Ua iai la le whaaru whaale te tau lea wadia i mai. E male mele vale na tupe le alo se tala. Ato se lau lima sfuru. Tulau al whaafonga mai e le tunu. E iai tangata na whaamaoni. E iai tangata na whaitong fiti. Ato la nei le ma whau o tala whaalua tala whaatolu tupe. O le ala lena. O le tu le vanoa i mtanga luenga tinamta mai tai. Ma le mtanga luenga tupe. E oe matua sa iri. Po ai tangata nei o whai mele. E leo le fina ngalo le nao tatou malo. E o mai e whaile le au wala se le tala whaalua pe tala whaatolu tupe. Leo sa no minister na whaile system. E iei fono whaavai e le i follow le system. Le ana laina sao le mele na o le tai whaalua tai whaatolu. A leo toi wha iri lau maua mai. Lau wala wha i fono whaavai. E o la tau e toi au mai tupe i tonu ia i la tau ia na le wha maoni. E ala le talango tupe. Pe o sia au fe wha mamlama atu na ina i manino mamlama le mele e atungalu e sui. Malo whaftai, ia i manino o lewa te langona e au ia o fu ia te atu ua mtuai o manino a tol whamamanga al malo. O lai tupu le teimi nei lo fo i tu malo le toe o atu le matanga ruenga toe sa ili ma follow up le leifa mau maunga ina ia mautino e sa o tangata lana tala ia tupu. Ia manisi o le eiso le ngātu la fondo. Iau nei le o lo manatu, ia o manino le leile vaenga on whamamalama ele tai o le malo. Ia e feso tai fo i whaanifo ma le whamalamanga ale minsta o tupu. O le mele, tu maila e, a tu atu la vano lau fionga le minsta, e whaasolo ai lau fosanga. Fionga fofutalai. Sa vano lau fionga whamolmoli. Ia. Ia ono o lewa whaase esele. Ia, la tu atu la vano langa lena e sao no le wha mau lalo le fofutalai. Ia sao no. Whaaftai lau fionga. Lewa se esele sao noanga le fionga le minsta ile. Tanga le wenga whaino mea whamauina. Sa fia le tausanga nei tu malo le. Ia suia malo. E mato pitonu ia o palisi ma lalovaya. E moni au lewa. Ua whamautu pitonu e iwa le mato i tu malo. Ia su mato pitonu le o palisi lau fiong. Ia talo atuai. Ia suia le malo wa o fafonga ia le tato malo i tu malo manu. Ia aua mautu fo lato whainga nuule.
si mātou pituru le pālisi, whamulwole lo fiong, mal whalol. Alo sa no sui ia la tuatu le vano le minsta fa award for sala. Ia whaftai, tonu o tau ni vale minista le tele e whau I la vea o lo tuina mai. Ia le ala tam whaila vai tusi lalo. Ia la o whionga le mai monga wha. Ia iai ata I ala ma papui pui ai le whaingo le tarsanga. E le pele wha o mai pele tusi le mtanga luenga. Ona wha atino ile o tai ala masani. Ia na fotu I la o whionga man mamalu foi o le nu. Po le ase taimi o tuel mtanga luenga. O nalo iai umata ia la whaatino ile tūlanga man whaloalo. Ia, o nisi fo vaenga tau na sosoni atu pena tali le whionga le palemia. Ia sa ta pena fo le finance agreement. A le saini le finance agreement. Urina ele o maniele le fono whawai. Ia agreement o mea lo amatu ele whainga malo. Ma le finance agreement fo ina mwhaia no mōri ai. E o lo whangaina se eleni ia. Ma te leo alo lava e sa NGO. Pe ano fai atu, NGO, alo iai lava mea no papui pui e le mtanga luenga. E le whainga malo. Ia, lato se leni, marwhano alo. Ia, le fwoi sata o le inflation. Ia, whamaluru atu, o whamawina lo fingano. Pawalea o Samoa e tolta lai vaiva le tau le lito al pensini. A o fiti e fata la, fitu fa Samoa ta la. Ia, tato alfa le tiso e lima ta la, tol tasi ia Samoa. Fiti lima tala lima lua Samoa tala so e tangta tu fiti lo Samoa pe ona pa wa me fi fasa o lo so no nga fa lo e o to tu ale ia o lo to lai mai fa le ya na u fa pas ya lo fiu e ai le la tu fiti fa tala Samoa le pensingi fiki fa tala fiti ya zawo fa pena mai ala ta mo fi ma fiti na sa no mai to tala mon tu pu pensi e fa kala kiso ia mai ese fo ia ko nga pinsingi ko nga kiso fa tawai kala fiki ola ko ngi ka fiki kala fiki ko ngi ka fiki kala Samoa mal fa lo lava pastai fa wa sa no ngalo fianga mista ia ele fainta fina ante lo ese me o tama la maltulanga ne ale la u tau fa wa la u sa nanga ia Tawa foi le silafia la o fionga fong fetalai sui malo le palemene e o nisi foi o fufuanga o ngaluenga mtanga luenga pulenga ofisa o lo ngafa malo fatauva fa malusia ai le fa vai o anga sota i Samoa o tu ina tua inga yo ngatonu o tatonga luenga male amana ia e tatau I tangata uma ona au wai le atina ino anga sota o le a fa mausali ai le atina ino nu malala fanga fa tautai ai atina e mautu mauna ia ai pulenga lelei o ava no tutusa mangaluenga fa tasi wa fa paanga e tusa ai malva ai taula ai o taiala o le lumana I manui o Samoa e le lua fe lua ono lua fe lua fitu se pa ia le lua fe to lua to tas a fai tatou te ngalue fa tasi ma fa mautu a inga I le onga tutonu o tatou ngaluenga o le ata tau fausi ai se Samoa sanga le mu ma mausali lona manuia mo tangata nu uma mo nei mata ia so I fua mai Manuel fono O whionga whawtalai. ia o lo ia fa la ve o lo tu lai mai ia fale atasi e tu sol sa no anga minsta Sa o whataritari lawa pe o saunanga le whionga minsta I mta upule sa au taua. Sa au taua I mta upule o le whale o le mau. Ia, me se foi o le anu whale o le mau. O na leo te mata watu le taiala o whaongai no tupe whono whawai. E leo a fia I le tūlanga le maile se lau a whea a le matou a whono whawai. E whaonga I le whale o le mau. Te launga lango ina le mta upulea. Ai leo se polo keti a le matou tu malo le whale o le mau. Ma le anu whale o le mau. O le tala whaasoro pito Samoa. Mena e le ino uto e fsiringia la wa whionga I le. Nanga pese I o le la whao ngā mai ai le se la wa whele ale whono whaavai ale matou tu malo. Ai le o pose dilo le tu malo o putu sili long to te fitu wafe. Ana whaipolo ke ti ilunga tangata o le whainu melo tangata. Se manu whapene tala se matou 5 miliona. Pe 1 miliona. Fua le whainu melo tangata.
Ia ala atu vatu foi la ma ne se la wafe. A lele umal back to school mato. Na ana talo tfapela, na na lu te vai etu. O le mele, mato te la ngona ngoina pen sa no mele fionga palmia. E lo to mau e atol se la to sanga ole. O le fale le mau. Ia male ano fale le mau. O le tala fa sol pito sa mo. Ana talo tfapena a ini lo fala o fionga mista. To reimbursement to penei. Ale nei e tu malo. Si tu te fa so o te bine. Ele atol back to school mato. Nena awalo famtala ta oto e fa pena e fa sipolo fitele al talo tu na aini alo fa ina ye lango tsi lango tsi o matangat ma vea ile mata upule o fa le ma o le meto tino le malo le wa wala ngola atu le nei tu malo fa ma meto tino le malo le ngol tal fa sol pito ya aini si la to an fa pena ya alo fa me nei tu malo to tene o lo fa lo Malo faftai ia le watu la ia tu tai tai malo tai foi tau tu so fina malo la fiona. Tu ia la ngale ufa uma mai sa no nga fiona le riminsta. Pelava no utang foi atu la fiona tu pu fie la so foi na tato la foi. O umale mato fiona inga mal te fono tato fono fa mai tato tu malo. Faleta mo mo o ma foi no mai so yo tato no vai mosso. Yung altamal fale amatea maune mamanule ua mato filo. Ola taula na mali lie fa ngali se lawa felea mont bloketi. Na fa ma ite tu la vele malo. Le fa mo mo. Ona o tato tala fa solo pito. Al ma wala malo. Ol bloketi lo tu malo. Ele se mea e anga na le malo fa mo mo. Le ai o le malo ia na fama ite lava ma vatu fatu tuanga e te tau le tatou tu malo ona fama ite le bloketi le mortala fasor pito ia langa le fatu au toi fai atu malia la u fionga tu fia ia o le malienga lava na ai le fionga ile te fono le tatou fono va bai ia matapa au le nu na mafuai ona fa o tu pelea mai le ngata I o le matou taranonga na fai e fai le a kai tele Italano il fale le ma le tulanga la tele lana e fainta tu fa so ai mur lumanai e pe una faiato o se la uafe na sau mai tu tonu il topulo che ti na vatu le malo o tu pe ala le malo pe vatu tu wao e o tu pe al malo e ava pe voi le lava le tato back to school e tratta e o passi lo milione e fa la vai lo tu back to school io se tu so ni tu le tato o fionga fontalai ia malo faftai sa malo fionga palmia ia fala tas le manatu e mate fina uma le fionga le palmia o wal me te fai lot o le fai pule le tu malo o e le se fai pule so sonia le tu malo falata o fai o pole tu malo e to tono il palmene a fa per tu langa le voia o la telera le fa le tono la pe fo di fo le esel mota maulunga esel mota mawala e fai tonu le o tonu le tu malonde e fai a o le fai pule a fai la se me fa pena pa wana me o fa no no a fai o fina ngalona e la ta o do so pena no no fai lot o le fai pule le tu malo o tu la ia tu tai malo ma dia le fina ngalo fa malu nei te o fa le tonu la fa longo ali I ma fai pule e le o le fai pule ali I ma fai pule vai moso sa mato fela o le fionga tamal fale ia me se foi une mana manu de le uma to fsit fa ile le mele ai o te telton e ta o to le ngaton io la foi le tato fono voi le si foi sole o il tatti e ava no la o fionga di fai pule to te so mal to fono va tala le ava no te manatu nei te o ta fa so ia ala e tati mal tato tu malo e usi il fa so al tato ai fa malu lo to e fai pule la tala le vetu o ali I fai pule sa fe lo I mo ia malo faftai ia manatu a for tulanga lea fale tas ia langa lea wa sa no ia ele ia se si mea na le fa wo fai pule mar te fono o le tu malo ia male lango sua ali I fai pule ia ona malu le tu malo ia malo faftai